الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. obboleeyyan kiyya ka islaamaa akkamitti naaf jirtan rabbiin cufa keessanuu yaadaa muraada keessan isiniifaa guutuu ajaa teessan cufaatu walitti isiniifaa qabu addunyaa fi akhiratti rabbii isin haa milkeessuu jechaatiti. Qissaa boohartii takka taarika bareedduu takkaan arraan tanaas isinii qabadhee dhufaa nu waliin jiraadhaan isiniin jaa. Taarikni ka arraan tanaa kun akkamii gurbaa tokkootu fuudhe rabbi dardara islaamaa cufa haa fuusisu shamaraas rabbii haa heerumsiisu. Gurbaa tokkootu fuudhe eeguma fuudhee xiqqoo warra isaa waliin taa'an booda saahiboonni isaa silkii itti dhawanitti saahibii gaa naaqana arraan tana sibiratti nyaannaa akkam jettaa jennaanini gurbaan mana kiyyan dhufinaa jeen. Mana kiyyan dhufinaa jaartiin tiyya indoomii malee hin beeytuu jeen. Yaa Allah, indoomii godhuu malee nyaata biraa hin beektuu jeen. Yaa indoomii hojii teenya akkasiin isiniin jaati. Yaa shamara islaamaa waa hundattuu hariifatahaa nyaata cuma godha. Akkas je'eeniin isiniin jaa ahbaabi alkiraam, indoomii malee hin beektuuti natti hin dhufinaa je'eeni. Shamara islaamaa waa hundattuu hariifatoo qabdan nyaata cufaatoo boroo qabdanii arraan tana ta shamaraa tanuma isinii qabannee dhufne akka garuu shamarrinis hay teenya qofa ta dhiiraa hoo akka hin jenne akka jettanis abdiin qabaa ta isaanittis guyyaa biraatiin isinii qabadhaa. Rabbii yaadaa muraada keessan isinii haa guutu. Asumattiin dhaabaa. Allahumma salli wa sallim wa baarik alaa sayyidina Muhammadin wa alaa jamiil mursaliin wa akhiru da'waanaa alhamdulillahi rabbil aalamiin. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.